karibu. Muraho neza. Karibu. Murakoze. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ayanyu? Nanjye ni meza. Nitwa Denise, ndi umukozi mushya hano mu kagari kacu, nkaba ndi umwanditsi. Ndi mu gikorwa cyo kubarura abantu batuye mu kagari kacu. Ntabwo tuziranye, ndabona ari ubwa mbere. Abandi se baraho? Yego baraho, nta kibazo, bameze neza. Bameze neza. Muri ubu twatangira. Bambwira amazina, witwa nde? Nitwa Hirwa Eric. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 30. Madamu yitwa nde? Madamu yitwa Claudine Nyiransabimana. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 25. Mufite abana bangahe? Mfite umwana umwe. Yitwa nde? Yitwa Nziza Claude. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 2. Ufite umukozi? Ntawe mfite. Hanyuma se ukora iki? Ndi umuganga. Umugore akora iki? Umugore ni umucuruzi. Ubundi uturuka mu kahe karere? Nturuka mu karere ka Gisenyi. Uturuka Gisenyi, ubwo ni muri Rubavu? Urumva ni Rubavu. Rubavu. Uturuka ku Gisenyi. Madamu aturuka he? Madamu aturuka mu karere ka na Rubavu n'ubundi nawe. Nawe ni Rubavu. Murakoze cyane rero. Ubwo ni amakuru twashakaga yo kumenya abatuye muri uru rugo. Hari n'undi mugenzi wanjye ushobora kuzanyura hano mu bijyanye na mituweli. Murakoze cyane rero, mugire umugoroba mwiza.